Ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC kala pulom ban IT yak Utilization Certificate UC kibakot hadu khandai point nyupui klur wat hadien balayai palat sansnem. Kani kalongkat kum kakai pod jong Comptroller and Auditor General of India CAG nak bentau snem balakut jong kalai pui terik leber arjar kat khandai. Ka JHADC kala yo yak jingarap na Grant in Aid na ka sarkar jala na ka benta ki scheme pair kentup ya ka article 275 1 jong ka riti sinshar shispa prapway point lai punyo lang special assistant grant lai hajar lai spa san punyo lak bat ki jaka ki bom sham la kentup ha ka part kendai bat kendai a jong ka riti sinshar Shi hajar nyo pusau point kendai pulang hapedeng usnem ar hajar kat san arjar khandriu hadu ar hajar kat nyo arjar kat pra. Kat kum ki kendon bala kedau ka sanction order ya ki jingarap pisa deiban pendon kam hapo jong ka snem mang tingka. Henry na ka saphundriu point kat lai klur balamang da ka sarkar India hapedeng jong usnem arjar kat san do arjar khandriu hadu ar hajar kat nyo arjar kat pra. Ki UC ki bakot hadu khandai point nyupui klur tingka ompat syam la IT wat hadian bala kenjo palat sansnem ong UCAG. Ha kejubab ke JHADC kala penpau hau nok pra arhajar arpulai baka council kala IT ya ka UC ya ka jing penden kam ka ba arspa prapo point khandriu lak na ka lai hajar lai spa san punyo lak ka bala yo lingba ka special assistant grant. Kumta la pensisha ba kalong lai hajar lai spa san puway point nyupu khandai lang bat kabasa kalong san point arpuway lang. Na kabenta kapisa kabukot shi spa prapuway point lai punyo lak balayo pediang hapo ka article 275 1 bat shi hajar nyupu saw point khandai pulak balayo pediang kat kum kijaka ki bom hap ha kapat kendai bat kendai e jong kariti sinshar yaki skim jingtre lala ban pendep bat yaki UC na kebenta kapisa kabasa kadang don hapedeng ke jingpin krek ban IT. Ka audit kala kedau baka council kam syam lala ban IT yaki UC wat hadian balakut ke sansnem naduk balamang ya kapisa kabapen i baka don ke jing deko ha ke jingpej benia yaki jingpin lut hapo jong ke council. Wat laka council kala shimkia na kebentaban IT yaki UC ki bayi day berkejingan rapisa balayo kat kum ka kendon 275 1 but special assistance grant Henry kala skap jar halor ki UC ki bedangsa hadu sanspa nyopo point saupusan lang san pulai persen. Kata persya iki jingarap balayo kat kum ki jaka ki bom hap hapo kapat kendai bat kendai e. Kat kum kejing don jong barok ki UC ki bedangsa teng kalong hadu Ndriu spa khandai po point ndriu po arlang. Ha kejuk kapor UCAG ula ajimut ya ka council bahkan penkelanya ke rukom penterikam ya ki skim ne projek ha kapor kabalabu kenang ban light na kejing penslem palat ban IT ya ki UC bat na kejing ma jong kejing penon kambak la ya ka pisa.